Yeah, Dr. Sprite. You know what the Pull buy this mo up. ala nya de. Kono ala mo ala nya la de. Andan kako. Ala salaamaaleykum mi hiwrama kala inde men yetton mi lando fostino e jang haray men kadi men e jang mi hewti kadi e jang mi lando kadi wona nenjira men e babira men sifo woni no jang hada men kadi men e jang salmina wona PDG do boron suru dun salmina dali kala won andarma heno golla jama TV woni rewbe woni worbe woni fop e ngacciale goddo hande non iduden do le 16 janvier 2024 idon andi non le 16 janvier 2024 e hewti novembre e ane mo andanda warma ko ane keso ko tortode ngalla yo Allah tawnen ane on kadi tawnen kadi ane kadi arto yo kadi parce que ko dunno fof yeli ala inno ko fi odo ane feji fi odo ane fejale hare kadi arten don wana nawne be walibe ko obidaji din tornde be Allah yo Allah ndikkimbe artirabe e dow jammo jere parce que enen kadi ko non goto yelanta goddo nawnare tornen kadi Allah kadi be sokabe on ko prison be andana warma caabi nodde be fete ginaaw parce que mo kala yelanta ko goddo e prison woni guinéjo woni sosojo woni manikajo woni chrétienjo hay goddo yelanta ko neddo mum problème hay gagnoma a yelanta ko mum fiyo yaw kaso mais andari hande kasoji din no heewi vraiment jamano hullude jamano hulitade tentino wona enen be guinémbe enen kadi hiden burti heewgol ton haraka ko tortoden kadi Allah tortoden kadi yo Allah ka yalti be non kadi be ara be continue golleji madde comme no wonni don den ko adana parce que hande si woni hida ko yaasi yettu Allah haysa ala hay fuy yettu Allah parce que wondo ko der don tettino hande ta accel no wona ereji didi ereji tati hade mi fiidi ko mi woni don hade milam fiidi ko mi woni don mi wata inugol min mi wonay nokku goto nyalangal fop awa ko non tortoden yalla yaltimi kambe kadi be arta be continue golleji mabbe din parce que ko non fala den ananda warma kadi wona ananda warma kadi no jodi ala kadi gollugo torde mi Allah kambe kadi yo Allah okkorbe golle parce que mo kala e ko woni don mo kala e ko andire don e mo kala e ko tampire don mo kala non anda problème goddo mo kala hina mari problème anda ta yaltini problème ma mi yaltini problème anda tawa min lambutma problème min ngomo ndara ngol problème on tawa min lambutma problème ko non ko du wadi neddo ko ndawo ko ma heba sutura parce que ko sutura woni fi fop anda warma kan be jodi be ndada anda warma won be ndada won ko Facebook uji ko TikTok uji kala ko Instagram ko tute fop e ngacciala hay goto hare kala ndada yori ki nangu nata partage e mata laita parce que ko fi dun non jojjinen do tenti non kadi si buri don sele kadi en arta kadi wana lagine so yi de balle fop wana ko feji ko match amical lo ngi no fejir non o ka feji do kadi yi wana carte rouge na affaire no mason yari non ngene fop ben dari après si burdo seda e ngacci tay lignon wo wada ko noddube anda ko hondinga mum manki e ko hondinga mum doa wolede e ko hondinga mum guinem ben doa wattugol fi prochain match seda dari prochain match ane feji no do ko Gambie gagnino Guinée huitième final hikka non kadi enen mabbe kadi en fotti tesa dari Gambie be iwe défaite te iwdo défaite si hebi match ko final o yada parce que ko derby ko derby wonta ko non derby handande Gambie Guinée hido ngandi ko be foti o dun no yombata hala non redisi c'est bon après may darna en son série national lagine parce que dañi lagine ko fi men lagine kadi ko fi ananda warma ko fi fo en acciala e goto ko dun no wadi si may ndaren après série national lagine arte ko plateau adde tan fe gaddi jalamjo wona no wana nenjira men jobe do HLM kambe kadi be ndarde jama TV be don kadi salmina be photo na seda salmina no wana américain kanka di vraiment me de yide golleje ma din anka da wakkili e peji din anka de me inama merci beaucoup wada courage ko watta kon tetti non comédien on dum no men ngandi non ka top no mais non burtu tu wakela gol si goddo courage ma wadima courage ando ngo hidane so hidanama o ina tama ya wakilo ko neddo mo hidana mo to intama accuto dum go golle puyde ni golle puyde ande ala golle puyde ko adna do ala ko an neddo puydata mais golle ko golle tu ala landaki yego ndiyan yelnaki gollugo lo landaki gollugo an gollu tun heba wada ko wadda ka jefuma goddo yewata ko ma yo mbusapma yo burane milari jambur hare si saboreji may ndaren après atenga plateau men. Est-ce que poisson porte préservatif? Allah Akbar, c'est super. Toujours Ivan le roi, le mannequin à poupée silicone. Je suis là pour les Sili nationales de Guinée. Allez Sili, allez Sili, pour gagner. Allez Sili, allez Sili, pour gagner.
bimbiso, bimbiso, bimbiso. Et puis bimbi mousoma. Tout le monde connaît les danseurs de bimbi. Et pourtant quand bimbi les sauve, toi-même tu vas te sauver dans les chambres là-bas. C'est facile, c'est pas bimbiso, c'est marqué la vie. On va aller en Côte d'Ivoire. Sili national c'est pour gagner. Wallahi billahi on va gagner. Cette fois-ci là on tape à poteau. Arakatata, marquez les billes. Arakatata, marquez les billes. Arakatata, marquez les billes. Marquez les billes, marquez les billes. Arakatata, marquez les billes. Arakatata, marquez les billes. Moi en tant que Guinée, c'est pas le manzé de Athéké qui va m'effrayer. Parce qu'en Guinée, il y a les concours et tous les bélis. Tchepoula, Tchepou, riz blanc avec les îles rouges. Moi je ne suis pas peur de ça. Les Cameroun, les continents, on va vous camerouniser. Les Guinée-Bissau, on va vous boussaguiser. Les Maliens, on va vous monétiser. On va aller en Côte d'Ivoire. Sili national c'est pour gagner. Wallahi billahi on va gagner. Cette fois-ci là on tape à poteau. Allez Sili, allez Sili pour gagner. Allez Sili, allez Sili pour gagner. Quand les ministres Marikonde, il faut supporter les Sili Day. Malik Kébé, là aussi il faut supporter les Sili. Tonton Istokela, lui c'est l'ami des Zénési. Toujours derrière les Sili nationales. Mais c'est le ministre Alpha Zuma, ministre des coups il faut des coups jusqu'à on va salama les Sili nationales. Mais c'est le ministre de l'Ebosque, le ministre de la jeunesse. Béa, il faut aller en Côte d'Ivoire. On va bosquer le ministre de la support de la Côte d'Ivoire. Mais c'est le ministre, il faut bosquer tous les ministres de la support de la Côte d'Ivoire. Ça oublier notre capitaine. Ça c'est le grand pays international. Lui il sera là-bas. Il va chanter pour les Sili nationales. Mon ami Kaba Dollar, il faut dollarité derrière les Sili. Mansour Leguisen, Mimichou, y'a Ada Condé, Kadeyoma Condé, derrière la caméra, Langozo a assuré tout ce qui se passe ici. On va chauffer, à chauffer, à chauffer, à chauffer. Et ma famille. Allah. Est-ce qu'on t'a obligé de chanter? Eh mon ami, laisse-moi Nani. Moi je suis content, je me dis ce que je me pense. Voilà, c'est le patriotisme. Si tu es face à Koundeni Allah, il faut boire de l'eau de tes courses. Moi ça m'a été égal. Est-ce que poisson porte préservatif? Toi-même tu n'as pas connu les réponses de les questions là. Donc mon ami, ferme-moi, je n'ai fini. Ah, hare yi on nani famille Sili national on va gagner à Côte d'Ivoire à Kande Côte d'Ivoire peut-être do ngandi vraiment lagina yi no be yari non o yi kadi no be courage ni non ayi kadi no andanda warma no be yar non fop weltige way wadi be bigo parce que menen fop no be yar non on gino jet confiance joni ndare wana mas fejjuno do intérêt enen Cameroun ko gonga lagine c'est lang anduno gonga mo mayni ko si penalty e ba ko rouge e boto godinga mo wadi rouge on yebe gawa on fami te ala équipe jetto coupe aro tumpia sappo nayi joyi jego rowani ko hom ko ndo fejjino do ko mboyino Cameroun joroto be pi 4-0 be pi 3-0 be pi 5-0 kono ay be jojino ko be jetti ko ni meje ko honno meje 3e place be jetti ka awa ko adna do kala hunde ni da ko ma tampa ti jawa ta ari to nga jawi ayane law awa ko non haray régi système bon après wala ati tan golla lignon woda kanda warma
e nder anduɓe ballon ɓen wana anduɓe da wana silna sona ko honndin mum manki te ko honndin honndum mo duwa ɓettere e ko honndin honndum enen kadi supporteji ɗin en laggine ko honndin kadi waɗe waɗugol par ce que no woodi enen kadi se ngala ko jonnen ɓe il faut que nangen juuɗe men toroɗen yo Allah enen kadi okkoren koppu ɗum tun kadi ko boyi walla anni waɗa ko ɓerde ma toroɗa yo Allah okkoren koppu par ce que enen kadi ko ɗum faalaɗen hannde sa ndaari mo kala joueur jo no artude wana joueur ɓe wana andaɗanoma joueur wona Barça walla joueur ɓe ndenen hiɗen artude joueur ji men ɗin ko ɓay joni football ɗum ɗon ƴawi joni hari avant sa nodditi wonde ɗum ɗo ko ɓeytama kamɓe ko nationalité France ɓe watta walla e nationalité Espagne ɓe jaɓata artugol ko maɓɓe faami mais joni ndaaru kala mo yanda ko Afrique inna mais ɓe artay par ce que ko waɗi ɓe andi joni ballon on joni ƴawi hande sa daari Côte d'Ivoire hande min ko mi woni ɗi vidéo ji ɗi mani ko Côte d'Ivoire sina goɗɗo wallama ko ga woni atike ko portojo ngo jooɗi sabu on nun peyon gollige peyon ka no foti no labba mais yi toon hay Ronaldo ari toon sabu on nun sabu peyon no foti awa noon enen kadi ɓoye ma juut kala mo anda warma gonko yini kon ko goɗɗo weeli ko ma ɓuran ma haray o waɗe ko 78 116 82 38 78 116 82 38 yewtiɗen fi ballon lagginen ko honno yarata haray mi ƴetta kadi goɗɗo ko liñinta o. Salamu aleykum. Allo waaw no wayi ça va frère? Ça va ko ɗum tawdi jantum nani kiki ɗon alhamdulillahi ko hombo iɗen noddamen on to Samba Grand Dakar Samba moɗi Samba moɗi Samba no ay no voyage on warte jang ƴettude Allah on tappali ko lawol tampere waɗa allani ko ɗum tawdi to alhamdulillahi no ay no AGK Couture en no Pere en no ɓe fof ɓe jan ɗon ɓe fof maɓɓe ɓe jamɓe hiroɓe lando ko ɗum tawdi Sénégal yayi kono noon AGK inni wo mi anda wo mo reddimma kono noon mi andi ɗon ko gorko awa ɗon moye lol quoi on ittay on ittay awa min ni ko honno yiiɗa e laggine ko honno yiiɗa o match men passé ɗo vraiment laggine waɗi kala ba ɓe fof ɓe rini ɓe ampirini kadi wona ɓeyi mum kadi mbeɗe welti mbeɗe weltani laggine nini 100% yo Allah ɗo yaaro yeeso joni an ko honnuge man ka yiiɗa e ko honnu ko yiiɗa e Kaba Diawara ko woni wadde gonno e ko honnuge mum ko honnuge man ka yiiɗa laggine ko honnuge man ka yiiɗa vraiment so ɓe ɗini laggine équipe maɓɓe nini ni so mi yalta o man kan par ce que kadi ha ko ɗum waɗi ha ɓiɓɓitude seeɗa fe voilà après ɗa wawi nattugol ko noon ko honnuge man kan laggine droit heɓugol e ko honnuge man kan e tentino en tant que capitaine no waɗira noon action on en tant que kadi ko milieu woni normalement imo duwano ƴettugol tun o attaque o taki lawya walla o nanga dole kon o heɓa carton jaune no ɓuuri koɓe jontamo rouge kon en tant que capitaine wonnoon capitaine ko aw woni ko an woni tête de liste on ka woni tête équipe on fof ko an kadi équipe on kadi inni ko an mérite ɗum ɗo a ƴettama a jonnama en tant que capitaine a waɗi ɗum ɗon haara ɗum ɗon a découragé hay joueur ɓe duwanoɓe jougol ɓen par ce que min dey la respecte de en heeɓi paygun défenseur ko andanɗa hoorema kun noon ko ŋaccata de kanko ko ŋaccata on faami hara yo waɗe ko 78 116 82 38 naton noddo wolen fi laggine parce que laggine koko men merci beaucoup Samba Grand Dakar merci AGK Couture merci King Salman Grand Dakar merci Aïssa madame la presse Samba kankadi minamo merci beaucoup minamo noon yo prépare mais damari guerre molnala min ngam makko hare merci beaucoup na Fatima Grand Yoff kamɓe ɗon fof e ŋaccali ɓe hay goto par ce que ko ɗum waɗi hande neɗɗo kala ko arɗa ko doy kono mi hayno noon rek neɗɗo arta tun ƴawa a faami ko arta ko ma waɗira doy metta si ƴawa da ƴawi tun kamɓe ɗum ko feƴƴino dey fo inno kamɓe ɗum ko final fo kedi e to fit naadi mbuuɗi naadi fof ko kamɓe woni pays ko kamɓe waɗino ɗum ɗon kono ayi no yaltiri noon awa Sénégal koɓe ƴettiri noon final ayi ɓe nil ɓe naadi 1-0 ko non ha ɓe feƴƴiri ore kan goɗɗinge mum ko séri kono ɓe feƴƴiri
hare kadi ƴetta ngadi goɗɗo ko ligne kadi walo assalamu aleykum Alaikum salam. no wayi frère ça va Ça va, merci. janto hiɗon e jang Alhamdulillah. ina nangue yettoon hiɗo nodda men on to hiɗon nodda men depuis Rebeuss no wayi on to robete kat koñ walla corona walla marché bu ndaw ha ittu ɗum ɗo a yitta hectare ji ma ɗi si famodiren a marché bu ndaw ga Wow. ok grand ko no yiiɗa e lagine ko no yiiɗa e équipe o lagine on Grand ko mi bagine beli. Allo a minni Oui. ko no yiiɗa e équipe lagine on koɓe joui ɗo kon contre maɓɓe Cameroun Ko be jido ko joui Parce que ya era la baba. joni Kada no. Etanga tawri bet. joni an ko ni ngam ka yiiɗa an Ni ko ni suwa. joui wona honno andi Itu jawan wadi kat nasmir bagine no. Ka. Nana awa joni an si woni ko an e hakkille ma ko honnoɓe duɓe ɗono wadde gol si woni haara wona kaɓa jawara fi équipe on e ko honno ni hakkille yalla waɗi girasi arti ko ngay kamano arti no passé ɗo andi 2017 ko kadi kono perdiwonnoe kadi ta ɗo hakkilano ko ɗo ramo win par ce que ono kadi no moƴƴi joni ok ala probléme parce que mi alama nanugol ma à 100% siɗo noddude on ɓuyte télé on bo pare ɓuyton télé on itton kadi hectare ji moɗni ko noppi potte ɗon télé on seeɗa siwa famude gol haara anda nanela mais mi alama nanugol te télé on kadi e téléphone no accandiri seeɗa on ɓuytay télé on siwa famude gol o waɗe ko 78 107 82 38 wowlen fi lagine parce que lagine ko enen je lagine ko enen jibina lagine ko leydi lagine hoƴuɗen normalement wona équipe no yaarɗo ni wona no capitaine o heeɓi ni rouge eno ko honno eno garden gonde centre ballon je ɗen ɗon ni eko honno e ko remplaçant ji ɗi non exact ɗum ɗon ene dawolgol ɗum ɗon a faami immoɗen kadi immoɗen enen fof annen goɗɗo ƴetten goɗɗo ko ligne wa alo assalamu aleykum aleykum salam nawayi ça va on jarama dey ala toon jantum mersude alhamdulillahi frère émission o fotide merci beaucoup Diadia wa inde ngi ton ida nodda men on to émission o fotide merci beaucoup ida nodda men on to mais non deve ri 25 grand acca wola ka fotinde waaw deve ri 25 ri 25 engal 22 waaw ok ko no yiɗa émission o no fotide merci voilà kono wadde mi haalni on tum ɓuyte télé on so ɓe nodde kadi acci on kamɓe tumɓe wola par ce que ko kamɓe faala wolugol mo acciti crédit mo noddi wona sam kala wonɗo andugo jamano darde partout no darede so naati ko Facebook on tawi ko ton ɓuuɗa darede walla so naati ko YouTube on tawa ko ton ɓuuɗa darede walla so naati kala ko natɗo e nder émission gon o yiyay tawa jamano coordinate hino darde hiɗo gandi télé radio walla ɗum ɗo naago tun sam kala e sooɓe naago tun haɗa ko noon arden mi salmina ɗo wona garan Lamine Touré ley konen ha e l'homme de Paris e sorti jande terme son fof mi accala e goto ha e Mujilin Boss ha e Yagouba depuis Fass e Zal depuis Fass e Mané depuis Fass mi salmina ɗon kadi wona Oumou Sadio depuis Grand Yoff mi salmina ɗo wona Nenan Hadja Binta depuis Wakam hare kam ƴetta kadi goɗɗo ko ligne wa alo assalamu aleykum Aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. no wayi frère ça va
DJ Lamzo. Wallahi grand awoli gidoma no wahi day jang. Alhamdulillah day jom. No wahi inde da ngetto ni do nodda men onto. Men jodi robos do nan. Robos yi don nodda men. Men noddira robos ko minya wizi naga sarandi kombo. Ama wizi wala ko minya wizi. Minya mbarima Ibu wizi. Ibu wizi wahi c'est mon grand mon ami. Ibu angel so jore manda ko lay fita wala ko lay fita ga. Wala non jon ko wiida o ko okay. So jore lay fita. Ayino joni minni. Atanka lagine ko no yida lagine équipon ko no yida no lagine de wa inde be wakilike parce que be jetti carton rouge be wakilike be defetale donc ni alhamdulillah kono me heddi ko no heddi wana honno heddori wana honno voilà min wono don ko mi wata beytande don jama on parce que no miri non affaire on no don on en wata inde labawa mais no heddi quoi parce que yido bus gagni be do be fetali enen e wadi mastani len fudike pettude andi dum non tun no ay décourage des jours bebe wallahi ala parce que yi en fu yi fet mo be wadi on lagi no fet mo wadi ko na kire do balle min la baga wallahi e wadi masanil e hore karahan yebi re masanil donc yi en fet yi en décourage des jours be men billahi wala den dono be khasude comme no be do non jenna be wala be taw halaji din fu mais andi grand be wala gorgor andi garang andi lagine e Sénégal na gotum parce que Sénégal kambe sa bonni be naate be yenna mais lagine kambe hayt ko ni le hebuda Cameroun kadi wana équipe to so kadi de na équipe to so ko mais atanka lagine mais en dik ko le labi sorti den non jama do fettude dum do woni dalla histoire ko non de woni dalla histoire hari hay goto tañine noki gina hebay rouge Cameroun ron kabe biwno gol ka non kadi hande non to wadi to mini be wakili ke mais si dum non to wadi lagine comme ba fet bay andi lagine ko yidi ambiance kon ala pe goto waddo toponto de lagine okay bur ala burdo be ala burdo yo ko den ga to de ngalla atanka ala mur ko wada wala goddum go toroda en ka yo ala adan ko punkun ala adan ko no me ni ko non de yalla addangen ko dum to kadi sandari kadi beede wakilare nen kadi moƴƴa ko are den tori équipe yo beedu wakilare moƴƴa ko lancer te kadi sandari kadi kala ardo tu pi tati pi nay pi joy ya ando on go ardo ono non kadi yo ala no ikkata be eto tundo gandi piya be nan na ko non no way no ala problème sa Allah jari ko merci beaucoup frère ko gotum okay merci on jarama okay fala haray ko no yarda o yi vraiment imbe be no nadde no wolde ko hondu metti dum e ko hondu musi dum way ko gonga lagina yalti wadi fet be welti ke be civili comme yal fop yalti avami fop yalti mais dum non ko rew mabbe on non voilà mi tegal ko ligne wa allo assalamu alaykum alaykum salam nay frère ça va alhamdulillah wa hido ngay jang Danto. Ina nga jor hino nodda me ngonto. Mama Jan depuis Fas. Grand Mama Jan depuis Fas. Oui. No ay be Fas ibe jang. Alhamdulillah hono jang. Okay mi ara fi ko lagine parce que hande émission on fayda ko fi lagino na wolede te do ngandi ko fewndi kon on fami e ko satti ko foyi de ngandi non ka. Wa joni ko honno yida e lagine. Non mi ko mi lagine anche. Actually, me Sares. When what is the mark beyond tomb, the footwear in the tango. What is our mark is what appeared to do to my assurance. Wallahi. The mark being interested is a pet in the tango. Pangalaha, they want to give the rules. From the effort of the premium, so take now. Cameroun so ko mi tan kasi no ma inde be no bure deji kono kambe tabe buno biun go to rebe dari mais pourtant mi arta don sera pourtant hidani non Cameroun e Guinée hidandi ko ballon Cameroun ngayo ballon Guinée yalton mi hande dum ala no wodi ka teren to ngam abaton gran andi no wodi pakki andi équipe nyane équipe to so na gotu ka équipe njano si da judi gole équipe njano kon watta kama ardina hakil ka wada be wa ko watta wa kon ardina hakil
a perde eh ka te sandadi lagine est ce que lagine no mari jobe wana be tato habe na jobe ha masilanna be aladu wala ka lagine ko mari ko wana deuxième mi-temps jo premier mi-temps ha deuxième mi-temps yaltine ko nombe mari be ala comme no Sénégal non fuɗɗoto ɗo ko maston ko fuɗɗi ɗon ha maston lanna ɓe ala ton 5 personnes walla 4 personnes si woni ɓe marton ko 3 personnes ka awa ko ɗum noon andata lagine vraiment ko gonga ɓe wawi jougol premier mi-temps deuxième mi-temps kadi seeɗa si deuxième mi-temps seeɗa on joua moɗon haara yande kadi faamu ɗon no deuxième mi-temps no ɓaɗirni ko noon tumɓe wawno wadde ko ɓe zéro bi maɓɓe on hara yettaka mais peut être waɗi wakkille ko ɓeɓetala ko bi ok mais pour toujours match hayso woni a marqué 1-0 goto wota 1-0 asira effort ha deuxième bi si nanga seeɗumde tango wallahi ko woni erreur vraiment match ɗo wakkillaji ok wa joni ala probléme joni merci beaucoup si Allah jaɓaray ko en toro duware nani so andade wono nanni mbi hande ayi wokkirata kono fuunde fo yo ala grand seur hay nokko kono a yi hande kamɓe résultat maɓɓe on wa ok ala probléme grand ko goɗɗum merci beaucoup vraiment mi weltanikema kadi allah ko en goto a jarama andi na ala nawro yesso émission o amin amin voilà hara on nani vraiment lagine ko gonga en ala jowo ton premier mi-temps ha o lanna deuxième mi-temps ha o lanna mais e waɗa on takkale ko ɗon takkale comme ça noon cuppoɗo moƴƴel kennare si ligne bi walo assalamu aleykum Walaikum salam. no way ɓuttele ma on seeɗa grand Wa. waññita télé bi Man? ɓuri télé ma on ɓaawo no way hiɗe jang voilà régi so noddi on ɓuytay télé on taw si soni tun min ƴettay on ligne on no heewi ligne on no ɗuuɗi mais noon ko enen fof bokke télé on ko enen fof jeeyi par ce que enen fof ko lagine woni ko men te sa ndaari lagine ko ma naaten nodden yewten fi lagine koko men ala pullo ala sauce ala manika ala guerte ala tooma haray min ɗon kadi merci beaucoup wona sere madina wulali merci beaucoup américain haray ƴetta goɗɗo ko ligne Abara to. wa alo assalamu aleykum no way ça va Walaikum salam. no way hiɗe jang Wa ça va alhamdulillah. ina nangi tan hiɗa nodda men on to Wa minéralité je vais parler ce soir quoi. sorry Wa. ko onte ga wonda Wa khari ala. har yalla Wa. wa ok ko no yiɗa équipe lagine on Ouais, la Guinée, tu sais, ils sont bien comportés cette fois-ci là, tu vois. Donc, on va les supporter, ça va aller. Tu sais, on est démembré la fois passée là. Donc, contre Gambie, ouais. j'espère bien qu'on va les, on va se battre là-bas, Inch'Allah. Ok, léegi yow an koya toro tun ko Allah jodi ga Hein? mini koya toro tun pied Gambie Ouais. pied Gambie 2-0 c'est bon hein? Ouais, 2-0, c'est bon quoi. Ok, à la problème, y a pas de souci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ok frère. Voilà, quand be kadi mo nodde do e ki do e khari Allah ko non kankadi en tori Allah yo Allah gine piu Gambie ko non affaire di yarta lagine dal ko men nani haray jedda goddo kadi ko ligne kadi wa assalamu alaikum allo voilà ko no yarda lagine ko men hare minna merci beaucoup wana Ibou Temas Grand Dakar hare minna merci beaucoup wana Kadiatou Thiaroye be Thiaroye be ka samne be fota wana seda samne don kadi hare kam jore ko ligne kadi wa ça va no ay de jang allo wa allo no ay ça va idon e jang alhamdulillah no way ina ngay ton ina no dame ngonto non grand bude telmo ngon seeda tele no duti bay mila nande ma retour nani ok na yo sila yo sere du ko no bu telmo ngon seeda faamu dina grand ok voilà kono yarda bude telmo ngon seeda ti faamu dina tele on no accendiri
sa woli ton téléphone on e téléphone waccindiri seeɗa kono noon famuɗa so non ko en direct men dan ko Facebook haɗa fof ko goto walla ko YouTube so noddi ɗon haray affaire no fota terre on faami haray ƴetten goɗɗo kadi ko ligne wa allo assalamu aleykum aleykum no way frère ça va hiɗe jang alhamdulillah nala toon alhamdulillah inen ngetti toon hiɗa nodda men on to inen ɗen jani mamadou camara depuis asalem ka mamadou camara depuis asalem ray grand no way hiɗe jang jon tan wone grand hiɗe jang ça va nani ko on no yiɗa e lagine ko on no yiɗa e lagine équipe lagine on équipe lagine ñako cuɗɗe allah ka fiyarde ko ka serede mais goko allah woni ko tan ene kadi jari do na yarba wallahi ene kadi en tañini kuppare comme seeɗa mette ene ko on no waɗa ko hectaire ji waɗa walla non wona na vantlo huɓɓi joni ni waɗu yaara quoi no wadda yaara joni après a noddita e nani non mettolu ka legi dangay coupé nga wote wat voilà ko noon affaire ji ɗi yarata haray so ɗon wadde appel on itta hectaire ji ɗin ɓuy toon téléphone seeɗa si wawi famu ndigol par ce que o yi no affaire on yaarigol noon haɗa reti si c'est après waɗalan préparé ɗon son style national encore tami goɗɗo e anda warama vraiment style national ko fimen lagine kadi ko fimen on faami ka haɗa ko noon yaara ƴetten goɗɗo ko ligne bala on préparé clip on allo assalamu aleykum waaleykum salam no way frère ça va lamdo wa mawɗo no way wende jantum andi kombo mi anda ko ono ko yubelende walla ko muslim boss yubelende kono no welde jantum inni la fala waɗa ko kadi ɗum ɗo kadi versaire gonga porto jom anniversaire ne encore parce que ɗum no weeli ha jaga no weeli de no weeli ɓay ko yawti ko weeli ɗa faala kadi wattude wonande la anda me piyelan joni de ɗum wona paare kan wona ete ka couture wona piyelan ɗo joni ɓene kadi an lamdo kana an chaque année a waɗe ɗum ɗo 3 fois 4 fois non ay goɗɗo fiyata ta aade kay mum koko arrangement on ɗa waɗugol ɗum ɗon kay mum na ko satte mum noon ko adiva wa ok min ni en tant que joueur Koubiya on no jiiɗa équipe lagui noon équipe lagine o vraiment équipe lagine o c'est prétendu mais coach on ko remplaçant makko hanki jiimi probléme mum on seeɗa par ce que ko naadi o aɗa kam nanda ko hono Keita vraiment ko yaltini bayo hari attaque o waɗi faible seeɗa quoi hoore ɗum kadi ko mari rouge pression attaque on hari no manque normal e kadi milieu terrain maɓɓe ɓe volume de jeu no manquani lan seeɗa ok wona joni wona no capitaine on heɓiri no rouge on joni an joni ko an rouge on no mérite walla ko mo downa waɗa goɗɗum walla o downa ko waɗa goɗɗum ɗon rouge on no mérite kuuji par ce que sa daari ko joni mo rouge on ko def photo waɗi nder photo goto on ko di def photo waɗi nder photo goto on mais joni noon est ce que ɗum ɗon jowatta e joueur ɓe lagine ɓen ha wona ɓe takuraji ke ɗum ɗon match maɓɓe on ɗo hikkori ɗon mi tanjinaki on faiblesse ɓe wawa e joude hay joueɓe na normal mais noon wawa kadi ka jouaɓe mais noon mi tanjini bantu wonɓe ka bantus ɓen waɗoɓe ko onɗo watta kono ka bantus ok min ni pakistan daari wona naviqueta no blessi wona oɗaka hini wona oɗaka no blessi voilà Ablaye Touré onno kam no blessi vraiment ono kadi ko boɗɗoterente kadi ko paamo andi vraiment andi football o andi faykuji so wawi no moƴƴi mais ki kala on kadi ka nder terrain c'est très important pour équipe on wa ok yubbelende enen Jama TV ko fimon par ce que a tant que joueur ko noon duwaɗa noddugol yewta a faami conseil ɓe anda ɓen anda par ce que wona onon hiɗon andi fi ballon a faami wona photo no waddi ɗon ni buyno inude ɗum ɗo jon o wujju te sa daari o jonnimo carton jaune mais ɓe inni nono ɓe après noon so immi noon mo yeeyi o ndawre var o tawi vraiment wana no sikir nono premier foot makko ngo tippea deuxiéme foot on ko ngal kadi ko tippiteno kadi encore fof ko maako rouge on mais noon normalement ka logique on Cameroun o foot maɓɓe dernier défense makko waɗi Guinée ko normal ko logique ko carte rouge wonde mais andi famɗon andi o arbitre ji ɗi mo kala dal e choix mum quoi wallahi joni are vraiment eɗen ñina équipe Guinée en bon sens décourage qualification ino weeɓani en par ce que ɗo ɓaytu Sénégal deuxiéme match ɗo no wendi quoi
awa Sénégal do Sénégal do ko champion d'Afrique non wata goto wat dum don ko Gambie do tig c'est même ni Gambie hare mi ngom jetti confiance voilà même enen jene ko on problème den jogi tinga Egypte men quoi yo mas katanya ni kan fu tanya ni piete don omat piete omat deket nan no kadi ko ni problem mar den don kadi ko kander don federation wa joni yu belende merci beaucoup nani merci a pas de a jarama voilà yu belende kankadi o yi ko joueur jo mo kubia kankadi vraiment mo andi fi ballon te sa ndari ballon ko anjudo ballon wolta fi ballon na fi menen comme ay ka anjudo ballon wolta fi ballon parce que sa ndari normalement équipe no wadir non premier photo o watti ka deuxième photo comme dar photo mo wadir non ko non ka do watti deuxième photo hada si c'est boréji a jetten ko goddo ligne après non ngare jetten ki bon wa allo assalamu alaikum wa alaikum salam no way ça va idon e jang jantone no pipi dan ko camera yul tellement camera ay kon non dara ha joni affaire no wadde yara mais ala pour joni wol ko falda ko mais nanay sa Allah jabi no way ala ko ngatu baba ngala ka tondo ko la ay joni wol mi etike ma nam kono yido nga balongo balon inte ko to ni kan nga sa zuwa ko ala wada ne sada le salari toruzo alo na carro ko kando ta jama ando ko para mo ko la buta kambe kan ko na war Allo wa grand ni kay wa degal ma nan ko ma moja 100% ko du wari la nunu tout mais joni yo ta sero ko ala Régi si c'est bon voilà haray ko non yarata haray wanami mi ala man nan golma en 100% quoi ko no wadi la hidi non ya wol moja parce que ko lagina jeeda enen fo ko lagina jeeda normalement sa nati fi no dugol mais do accu go wala mais ala man nan golma mi ko du wadi quoi jetta ngal ko ligne gadi wa assalamu alaikum alaikum salam na ay frère ça va King Saro depuis Ngor Big Diallo depuis Ngor King Saro depuis Ngor Ngor Almadika way no way de jang jantu wono no kiki don no ya de sere awa ko no yira e fi lagi non parce que fi lagi non ko ma wole wono la ko non taw ko lagi ne ina jama ya ci ko na lagi ne wa tan daga peji tan dabalo ko ndambalo mi wol me da fa mo de ko du ko wadi ayari wallahi paquet andari lagi ne 3 fois hibe qualifié de hika kika 3 ane hibe yaade ko sanction ne ala tun wala fami ko do do atu ko wol ala ni bedo billahi ko min daga dikala jawara ono di morla kinko no mari place kita mais non an mais molla si la arali ka wala si la arali jon non neddo goto wada bonnangol ko no grand andi kambe hibe kanko e makko hibe matti problème jonni fi o adala hata équipe o ya hande ande Sénégal si Sadio Mané hala ton hata équipe o ya parce que be wade jom nane ko di o de da no nane falo ko wala gon kay ka gine jere ko mari zo ni atan anani ira ta ko tan no ma tan no la la kan ko so ya jere golum voilà allo wow est-ce que wala hectare téléphone ma ok yida hon nanen no andi nanen ko wala dawda Régi si c'est bon voilà haray ko non mi alam nan gol ma en 100% ko no watta ko mi alta rek o ita hectare ji ding wawi famde gol o ware ko 78 116 82 38 samne non wana président Jamala Bari Bantingel samne non kambe don e nenang Safiatou kambe samne foto wona mama Aisha Retro Esther Sarrival voilà yedde kay goddo ko ligne wa allo assalamu alaikum no way frère ça va janton alhamdulillah inna ngay to hino no deme ngonto
ha Rue 29 no way inde ndek Souleymane Ba da do an war ko yetta Diallo nani parce que yetta ba be wujjay de wado Diallo abato ngewa nani okay voilà kono ida lagine équipe lagine hika équipe lagine nde o aden de wakilo ngallo kadi ala be ko zali programme bay konti wakili ke hendo konti faala ko mais sa andari lagine kambe Côte d'Ivoire kikay comment dire Cameroun Guinée be wadi match ni lagine yalti wadi fête civili honnun ankadi ida e dun don ni match de ni ci ko no match de da ngam Cameroun kayo ay no ke ndo yal sele match mabbe dan do wakili ke ni moja match de wala bam waaw ok frère merci beaucoup à la problème nani ok jarama frère voilà oyi lagine kambe be yalti be wadi civile be yalti fandi mamum ha joni hibe mari confiance lagine no mari confiance ha joni sabonu oyi so naati ko réseaux sociaux ji be no danga no wala ko anda ko réseaux sociaux ji lagine yata ko alla jogiti fop ko adna do neddo mo wata wondugo le mongon torono mo alla rek sa wala ta mo torono mo sa ala ko jonna mo torono mo fi hande ci lagine artidi coupe e changement wade lagine ka hare ga jedde ko ligne kadi wa allo assalamu alaikum garam butela ma on seeda yala ko wada na gine joueur be ko no wala ma lam to wallahi butela torona go butela on seeda nawa ida jang grand afala e wolu mais abu tetele on si way famdi gol si soni tumbu tele on ande hara hida andret wonda hara jette kay goddo ko ligne wa allo assalamu alaikum allo alaikum salam naway fere sama ida jang dige danjo wallahi grand awoli gido ma billahi naway ida jang honno grand jama wakam grand jango wakam homba mabbe bay la duton grand be seda rasa grand jama rasa rasa naway detiunko naway ida jang alhamdulillah nani ma émission ma no weli no ko merci beaucoup frère merci beaucoup hare ko fimo abel sanama fima ko do mawdo merci frère grand ko no yida e laginon e ko lagina yalti kombe civili be kambe be jetti confiance be civili e supporter be yalti ni ha ko pale no civila ko no yida e dun do voilà kono yarata haray be yalti be ha ko takko pale be yalti civilama sabo no normalement wana peju go na yiya wana Sénégal o kambe sa wadi non be natay be daba débat le grand débat kono débat be halida ina hunde kadi ko ni Aliou Cissé ko ni wajita ni dun do moƴƴa wata odo tap penalty wata odo tap penalty mais lagi net non kadi non wande do hay non ha jedde ko ligne wa allo assalamu alaikum allo wa allo noy ça va allo jigelam wa no way hiday jang allo butele ma on sera hiday jang butele ma on sera anati woni laabi didi anati troisième fois si be bloqué mare ko ngandi non hare wana mi dun don haram jete goddo ko ligne wa allo assalamu alaikum allo wa allo no ay sabay do nga jang yanto alhamdulillah idong en direct Jama TV no ay idong nga jang yanto yatra alhamdulillah ay ina nga torne ino no dame ngonto ko Ibrahima Seri depuis Maris grand Ibrahima Seri depuis Maris oui no ay idong nga jang yanto alhamdulillah awa ko no yido nga fi équipe lagina ko meng bon lagina sina zerong wakile ya moja ay to leg dima ruzon bon to en tant que grand joueur kayo do aga marquage de dima
ɓaawo quoi ɓaawa koyɗe eyi ɗum ɗon duwaka ɗum ɗon kanko addani rouge on hoore makko quoi joni an lagine ko no yiɗa e manka lagine on nini donc sa daari hiɗe mari 2 blessé hiɗe mari goto maɗo carte rouge oui c'est vrai joueur on wakkilike moƴƴa quoi par ce que manquement ji ɗi no heewi bon kadi rouge o yalti ton en tout cas joueur o wakkilike moƴƴa quoi wa ok joni wonano affaire on no wona so woni en contre men e Gambie haala normalement ko zone oɓe ɓen ko feƴƴi ɗo kon dowa sutugol ou bien ko honno est ce que ande ndero heno dowa changegol non si tawi blessure on ɗuma entraîneur on dowa change de haray ko noon affaire o yarata naate no donc 78 107 82 38 yewten fi lagine normalement lagine entraîneur on Kaba Diawara mo dowa change gol te se ndaari hikka Kaba Diawara na kanko tuyi hay Pascal Fendino yeeyi si a ndaari hay Pascal Fendino so ndaari ko loge ko ɓe wonno ɗon ley ko joueur ɓe yaltata ɗon hade mo wadde encouragé joueur ɓe ɓen ko ni e ni par ce que hande min mo soɓe ñiila hande Kaba Diawara e Pascal Fendino ko hommo jottoto équipe o min ko Pascal Fendino jottoto équipe lagine o par ce que entraîneur ko gonga a ñaaɗay sonka yenna so goɗɗo wolnima elmina o ndigi haray ƴetta ngay goɗɗo ligne wa alo assalamu aleykum Waalaikum salam boy noy no way grand ça va ide jang jam ɗum ko min Amadou quoi ɗawiraɗo weltana mi andi an ka ɗacconi gollam boy par ce que andi ɗo joni ko c'est un grand quelqu'un mo tolande ala probléme sa wonde goɗɗo a heeɓi garde corps walla heeɓi ɗum ɗo on da yidde makko hayde ko andi ɗo kandi ɗo dayni mo boy e hakkude garde corps makko men ka d'accord no wayi ɗe jang jam ɗum kono fewni toon jam ɗum yiɗa noddame on ɗo Grand Dakar walla ñartali noddama ɗo Grand Dakar quoi ok way Amadou ko honno yinuɗa e équipe lagine on voilà haade mo noddame noon e Grand Dakar kankadi yo mo wawi natgol mo nodda ko 78 107 82 38 ko noon si Allah waɗi hunde nden iɗe gandidiri ko gonga mais télé on face à face o na gotum siko min gamma tum dari ala probléme nde wawi yettugo ko faala ɗen ɗum ala probléme noon kono so woni ko an écran mi woni jamma fof no darde si a noddi wolu andanda ma ko woni logique sina ko woni logique hayti ɗe gandiri ko gonga vraiment la gandi min dañdi lan mais sa woli goɗɗum ngo woda yiɓe hoore munge mum haray ko noon yarata haɗa ƴetta goɗɗo ko ligne wa assalamu aleykum aleykum salam no wayi frère ça va ça va bien iɗa e jang danto iɗa nangay toon iɗa nodda men on to ko DJ Layba depuis tomi Brele wa DJ Layba ɓoytu télé ma on seeɗa famu direct ɓoytu télé no wayi iɗa e jang yaɗɗum alhamdulillah awa noon jaka hande noon mi andi noon jaka hande ila darede jaka mi andi ɗum ɗon jaka no ko no woniri billah walla DJ Layba way ko honno yiɗa e équipe lagine on no sina équipe lagine on noɓe dépariri ni maçon aray en tori allahu lamɗon hikka en habbi coupon lagine inchallahu wallahi rouge wa ngal ɓuuri e warde kono noon ko football wayi noon quoi ala ko heɓata ka football ayi noon donc aray ko toriɗen Allah mo kala ka woniri yo juulu fewten Allah taguɗo noon hikka enen kadi yo welo hotirka men lagine ko ɗum noon DJ Layba na kuppugol ma ko ɗum noon en ala ɗum noon fayda par ce que sa daari boyi inna iski ande waɗi erreur hara enen supporter on enen ɗum ɗoɓe duwaɓe ƴettugo juɗe men toro wallitoɓe en ala waɗugol ɗum ɗon ko ɗum ɗo wawɗe wadde équipement on no wayi wonno o wayi ko équipement couleur drapeau men on hande quel que soit ixi anani maɓɓe no inna o leggal ngal neeɓi ka maayo wo ngal wontata noora wallahi donc hande ko o équipe ɗo haysimo piyede binde kiki min DJ Layba miɗo supportimo wallahi ok lanandema Layba DJ donc aray toujours koko mi yinata encore rekki aray
kawoni no kala kawoniri yo juulu toro Allah yo Allah lando hokko victoire entre men e Gambie enen e Gambie voilà waaw ok DJ donc parayno donc parayno min non parango min staff ngo fof ni comme woni torade Allah nde ñande ina 3-0 ko 5-0 faveur de Sili national de la Guinée wallahi DJ Layba mi de ko non DJ Layba no woton DJ Lam joti ñor ka wala ko DJ Lamzo no woniri DJ Lamzo ko no woniri DJ Lamzo ara yi en baaw Sili national a coupe ngewti to la Guinée ka monsieur Alpha ni defal jotaw waaw ok ala problème DJ ko goto metti bu ko jaarama me weltike problème ala ko goto ko ne ngawti dara ko jobito zero bay no wadi fala na dogo wadi quoi merci Régie DJ Layba Grand Yoff haray bu ino andi DJ Layba ko haajuji ko kambe won ton ko peraji ko kambe won ton ko julideji kadi ko kambe woni ton ko julideji kadi ko kambe won ton kala kandar ma da fa la fiye be wadane dun non fo be wadante haray merci beaucoup DJ Layba hande non vraiment mi andi way ko jamon hino darde garan quelqu'un be hino darde yimbe be hino darde haray dum tun alhamdulillah rabbil alamin ko non haray jettangal goddo ko ligne wa allo assalamu alaikum allo wa no way ça va ide jang golle jam alhamdulillah ko Ibrahima Sant Touré Ibrahima Sant Touré way lenkeri depuis de lenkeri ay ida no dame on to non Bourguiba Liberté 3 Bourguiba Liberté 3 Bourguiba Liberté 3 way ko gonga Liberté 3 to mi handi ko der garamo metti ni ma ko Ibrahima wallahi garamo gara Layba non mi andi non c'est un garan quelqu'un bakke ko noddi do ko tun taw do kal ko buyno billahi ko ton performance me to ma ko kilim ma ko ala pour le mais hande ko fi lagina wana wole do fi lagina équipe on ko no wala ko fi non na wole do hande na fi ambiance hande way ala amul ben problème ok goto merci beaucoup frère ok voilà ko non oyi wana DJ Layba ko naati do kon o wodi kadi wobbe noddube anana warma ko andube DJ Layba te DJ Layba mi lawani gol depuis boyi ko menen innata fottete hironjire respect dungal woni entourament hande wacciti tamma ko naadi o noddi minama merci beaucoup DJ Layba sen iwi don kadi wana samnendo wana anana warma wana mi fasular wana kimpobom ha do nge Billy Boy Zeze ha e Ibou Kana kangal samnendo fota mina wana seda hare kankadi Ibou Kana anniversaire makon ko le 20 janvier do hido ngandi firma kankadi fanda hare mina Ibou Kana joyeux anniversaire inshallah jabi hare mi jegal goddo ko ligne kadi wa allo assalamu alaikum salam nawai ça va ida jang jatto alhamdulillah inna ngay to hina no dame ngonto no da risik ko no risis why ko di 3 wala ko di 6 jona ayta dum do jema din telephone on sira wadi hectare itti dum don ok min ko risik tingeji rifis tingeji yo tingeji ka tingeji modi on to waddo dum bigo ko fi émission mon vraiment wodi lan ko ala wali do lam jonta do nice wallahi ko do na me ko telo na me dargo walla ko Facebook ko na me dargo ko Facebook mo non dargo ok merci beaucoup frère no wahida jang ko janti mo nana no way no golle den golle den gerde mo nice no tingeji no bobi to wala hino wuli no wado fo fondo en fait nini ko émission mo ngorno solaji do gam fait no pariendo nini pour l'instant on s'oriente quoi vous me la femme de ko fait de ba mais gente émission mo ngom pour l'instant wallahi min non welde ga ko no yida fi lagine équipe lagine ko no yida
Ba lagi ne donc yang suti be ka mom yo be yang ko mi do tori balla ka final mena mena no sala wala mena lan tori ba donc ko bari de mi tunku tanto ala vi al espoir ko mais vraiment no ya be ni donc il faut tengal landare wallahi min dal mi la suti be muto ko en fait waaw parce qu'il nous faut quoi en fait ya ko ni situation bi yalla no na faut et puis en fait sûr que mo bo do kaka fi no borna go mabbe ci pirelo ko yon parti de weli la en fait ya donc ça gon men do ganga de sera be na fa fulbe be lagine ko en fait wallahi parce que wona ciosan non tay ki ka ko ciosan ne fulbe be voilà ciosan men no tout de foot grand équipe kadi bi vraiment me yadi match nul avec 10 contre 11 andi de machallah fiari ni kadi bon ko gambi tuma bende ko ne fara dal waaw moƴƴo do inchallah to sa ndaari ko feƴƴino gon ko mani kaɓe wanno feƴƴinoɓe waɗi gerte ko feƴƴinoɓe waɗi tooma hikkannan ɓe waɗi fulɓe ɓen enen kadi fulɓe ɓen ko ɗen anden enen kadi artike men ino lagine no ɗum ne waɗa inchallah quoi koyne woni important lagine on ko ɓayɓe andana e woni ko ɗum waɗi ey ka eyyi normalement quoi frère waɗi wonen mbi ko vrai wa ok merci beaucoup ok ciao fala jarama haray ko non wona be jodi be do hay tingue jodi be hay kermasar jodi be do hay malika ha e fas baw garam baw petit baw haray semne foto wana seda haray telon partout dans la Sénégal hino ka ko réseaux sociaux ji kadi det non be ko réseaux sociaux be kadi do darde men ko Facebook partageons lien parce que no partage lawo ko non affaire no yarta heso ko wallendiren inna partageons walito do men ko no walito do men parce que kala ko fejete lagine men wolna so ndari wona lagine ko ɗum ɗon sumi ko lagine prix Jama TV ɓe immino délégation yehi lagine hollire yehi film e affaire on addi Jama TV no Sénégal hino lagine kala ko feƴƴede lagine kon haray menen ko menen men are men yaltina min haalano jama ko ni woni teddo wonɓe janggaɓe walla andanama janggo ɓen fof min ara men wol noon haray ƴetta ko ligne walo assalamu aleykum aleykum salam no wayi frère ça va bien hiɗon e jang janto inen nge to hiɗo nodda men on to Grand Yoff hiɗo nodda men Grand Yoff inde nden ko onno Ibrahima Grand Yoff honte Grand Yoff ko Arafa walla ko honto ko Arafa no haji kay mi andu parce que donc enen ko Arafa ɓurde wonugol quoi koñ Arafa ko pharmacie ka ok min ni ko no yiɗa hikka e lagine on lagine no fokkitani o yi no ɓe feƴƴino kamɓe Cameroun eɓe fokkitani Gambie équipe lagine on kay mom ɓe wakkilade min tawi koye ɓeydu courage quoi ay koye ɓeydu courage tun haɗa ala mankan ala e fustu daali ko dowa wolede fi mum mankan on kay mom ko siɓe wakkile fesuji eyyi ko ɗum ɗon mi yiiɗo wallahi ɓe wakkilo ɓe waɗana Gambie hay siko 2-0 aran ɗo anden qualifié ko noon mais so Allah jaaɓi lan tañƴe ni enen contre men e Gambie e wawa pigo Gambie 2-0 walla 1-0 so Allah parce que wonta lawn fond gonga modlo Allah eyyi joni ara merci beaucoup garanani voilà ko noon yarata haray wonta lawn fond gonga olo fuɓɓen ko inna yalla naññan yalla rek ñu dem dóor ko xam nga comme dire buñu sen foccite mabɓe ɗa sen niili no moƴƴi sen piyama no moƴƴi parce que 4 points qualifié kono noon 2 points walla 3 points ɗum non waɗinta goɗɗo qualifié ɗum noon te sen ƴetti deuxiéme en sen moytaki ko enen e naare ɓen hawrodirta si waɗi noon ko premier ƴettuɗen non hawra kadi ko ɓale kadi hawrata ko ɗum ɗon haray ko vendredi lagine suwata 20h min gon si woni mi fal jaali si mi falji kadi aɗa waynaade ko non toon walo assalamu aleykum allo oui no wayi frère ça va jantu nala to ɗon e jaam jantu inde ngay to hinde nodda men on to meɗen ɗo Colobane honte Colobane Askia Mohammed ok menen hoƴir robinet séréer no wayi hiɗon e jang janto alhamdulillah gay awa ko no yiɗa e équipe lagine on hikka non équipe Guinée dal vraiment haray ko wiyami jama fof koye wawa soutenir de Guinée o toronoɓe kadi wa ɓayi ɗon andi gonga ɓe premier ɗo kay mom juigay so en plus de mari manka ka yata 6 manka
c'est en plus kadi dan ke carte rouge on teniri gonga be nil ala don na jama fo wa soutenir de Guinée torana be kadi ko tesa ndari lagine no mari hino mari des blessés tesa ndari te nini est-ce que e rouge woni 3 unité 3 est-ce que c'est foti en Gambie est-ce que en hebata problème dum don no nini si woni man la hawri mankaji de ngari do kay mom gonga be tama no way wonde mom wawi biita Gambie mom inshallah sege do ngandi do marka ata sis manka fo no mangi andi watata on danda ma ko honorabe onno mais no jodi kanyuma Ablaye Touré Amad Diawara kanyuma Seydou Sow Nabi Keita be fo do ngandi be fo be wawal bokku de o masumay fejjo do hara pour tout dal ko dum don eten wana dal wa ok ala problème Federico goto merci beaucoup ok hara pour tout men fo wa soutenir le Guinée quoi kanka Guinée jodal hara ko weltor dara po men ngontal ok ala problème ok weltona wonon gadi voilà kono yarda hare kambe gabe donge koloban hare menen kay menen donge koloban hare buyno landoto numéro Lamzo wala numéro dum do nanon ko ndem ko notto joni haray si don vala numéro DJ Lamzo on jettay ko 70 wadon 353 58 42 o wale 70 wadon 353 58 42 kala fala de me invite mo ko télé Jama TV do wala anda warma no andiri anda warma jodi be do hino andi fi ballon anda warma me invite be wala fi lagine ko no yarda dim jetta ko ligne wa allo assalamu alaikum allo voilà ko non affaire di yarda hido ngandi haray parce que woni comédien woni artiste woni andudo fi ballon woni wala fi woni fi entraîneur dum fo ko doade yodide anda warma so noddi men ko téléphone don on noddi men ko numéro téléphone télé on walla to noddi numéro an téléphone o min DJ Lamzo e wawa yewtugol me wawa invitugol long jodede yewten fi lagine parce que lagine ko fi men lagine kadi ko fi men haray wakkilo den soutenembe ko non soutenembe wakkilo den waden duwaw soutenangon fo ko honno ko duwaw bayna mburi jetten jonnembe ko duwaw enen kadi memen ko fo fala memgol kon te sa ndaari ko yi ko dudi mais ko artata kon fo arta ha heddo dido o do ngado arta ha heddo goto hido ngandi non ko yi ha woni buyay fo arta ha ko goto hendoto enen kadi wakkalo den dun don parce que ko fi dun don marden hare minna wana merci beaucoup wana Mariama Asalem ha e Binta Asalem ha e Oumar Grand Dakar ha kadi wana Fatima Grand Yoff kan kadi samna fota ha e Zal Taximan e Zal Taximan samna don kadi wana Ibu ha e DJ Yaya e DJ Billy kan kadi minna mo le 10 février mo madi anniversaire wala to nga nyanat club DJ Billy kan kadi ko Jama TV do woni hare me innamo hare Jama fo no nodita ne nyanden ton le 10 février to nga nyanat club hare fo no habba hare min non si fejjudu non hido ngandi ko fewndi kon ni torne Allah rek lagine gagno hare si fejju don mi arta don kadi wana anana warma hino jodi be sivida wana mobe anana warma jodi wana samna wana babe ngan kambe kadi be jodi do e Grand Yoff babe ngan kambe kadi jodi do e Grand Yoff Mamadou Fula Kore be nete hare mi innabe on jarama babe hare ko fimon wadi hande meden jodi do hare min non bienvenue lagine on iwi ko mon kadi on ari kadi ko mon aray meden ga meden jang hala mi samna wana minyangang jali boy do e Marte Fass donge modi mako Ibrahima Sori kanga samna on foto na seda tammi don wana Jajang Binta donge Wakam e Jajang kadi intero Penda do e Asalem Rayba haray kambe kadi mo samni foto na seda haray kono afaji jaar haray min non samedi inshallah ndare men samedi numéro téléphone non DJ Lamzo o wade ko 70 wadon 353 58 42 70 wadon 353 58 42 dun non ko numéro an WhatsApp on e numéro an appel on non so noddi don o wami hendo go meno na ko heure ko émission do hare min non en samedi prochain 14h pile e 15h wala kadi fi lagine e vendredi kadi inshallah wode jodi be haali fi balongon ci Guinée joui ko 20h de soata jodobe deuxième mi-temps wala jodobe kadi si mason kan lanni ko honno lagine do no wadgo e ko honno jamaw yi e ko honno ajita auditeur be nodda fi lagine parce que lagine ko fi men toroden Allah yo lagine ardange hikka ko pukun min do hayti be jetta al ko pukun yo be jetta final kam torto non Allah kadi ko be jettu ko pukun be adda haray merci beaucoup wona sunu Jama TV DJ Bella DJ Billy Sister Asi
Guido Jama production e madame Ba fof ɓe gaccala goto haɗa minam joni noon rendez-vous samedi inchallah même heure min rediffusion min ɗo fof aɗa merci beaucoup jarama. Yeah. Dr. Sprite. You know what the Bible ala nyade. Kono ala mo ala nyalade. Andan tako. Anna wanga fama tako. Andan tako. Pull us up. Anna wanga danga.